Lakha sirkep Amreng constituency ke parlo kedeng ahawar along arni palongni adim mass joining ajaimek kedeng. Amreng BJP Mondal Committee atum cepater piponsi mesen pen mai pichun ponlo. Bang so mai along Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Rup Singh Teron MLA Dor Singh Ronghang MACs EM Satum Chetong Dun. Labang so por hut rong ke parong arara phan black topping atowar school ahem kemisen kijona lang meri hing non prap chinpen pipon pupusi hadak arara phan chichak tikan laben lang so mi pierong arara phan se dami ke ongdung ka ching thora sai dengpon pupusi rada thengno lamthe jaikang laben prek jam asong atum amethang asong che osi Bharatiya Janata Party mate BJP asong long chepok tun Palongni border lo, इसी के इंटरसेट border मेघालय लो, इसी के इंटरडिस्ट्रिक्ट border लगे एनसील लो, दिमाग ला ही लोग सीधा करबी, स्काप वारों लो, ला सीधा का पुलिस स्टेशन लोग मांगे, नोना मांगे चुके दाम तंग मांगे ताकि BJP मांगे रंजत, सीधा नोना मांगे अंगतों सी, अचिली चलाता वेला अंगतों सीधा मांगे टीम कर दियांग लोग मते BJP पार्टी लोग सीना गुम्मा, ला पेंगे नीलिदा पंगदा कौनो, ला हिल डेवलपमेंट पेंचेंग लो Daga Somaltum school kidun Panka Siksak do Stella high school of fundamentally kini Karbiang Autonomous Council dan recognition lapen permission people with financial benefit people lapen prajin dan dang school people dia pan ilam cak pilo lapen get tuar bang kini dak deng konelo dak penjas right and sitting kono survey ta rangelo ice cream na ipurkelo lapen dak karen da meni landpon ko pulo lapen kitu na lang da siksak do aprang da meni ring Konang pilo la benam ke dode na ta me ringi ki konje pansi ni likanga Jire kindeng pen sem singing ti Karbiang long live